I dobrodošli u novi video i danas ćemo igrati Counter Strike. Ovdje Z onaj ovdje gdje Zed Ređić danas sa Counterom ćemo igrati sa zombijima i hajmo da krenemo. Ok, sad ću da upam Counter i uvijek će vam se pokazati da se igra. Puno mi zvuči kompjuter, trebamo malo glasnije govoriti, tako da se malo čujemo, znate, da se čujemo, kao da se čujemo, znaš, ali što ja znam kako se stavio na YouTube, tu ja ne sad znači uskoro, trebam da mi uđe na Counter. Evo, ušlo je! Sve, ok. Dobro, evo sad ćemo ovdje ući u internet. Gdje je CSGO mod? Gdje je? Nije čutno, sve zaliđa. Ljudi, sačekajte me malo, sačekaj, par. Evo, ja sa svojim facecamom nemam ja face. Imaš bicikla i zatvori ključaj mi na opću! Dobro. Ostavi to igri! Idem tu. Sačekajte me par minutica. Sačekajte me par minutica. Dede, uvezi bicikl u garaž. Ne budeš li će izaći provjer? Ne moći zaključuješ. Ne moći da... Ok, game, idemo, Among Us, to. Ja kad ulazimo na njega, primijete nešto drugo. Evo, gdje?
Gane stratsker lete. Da ćemo spustiti za šventra. Okej. Samo ovako. Video, okej. 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 Kako se nazove? Onaj... Nešto tračke. Okay. Okay, vidimo. Aj, trutke. Dobro, dobro. Okej. Evo, znači, evo da, ne znam, vadim nešto Exploring Zone Player. Evo, znači, tu stisnete i snimite. I to je to bilo za epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao! Znači da ja